Untuk mengatasi pembengkakan pada persendian, lakukan terapi berikut. Setelah berwudu untuk solat fardu dan belum melakukan solat fardu, bacalah akhir surah Al-Hasyr, yaitu lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ulangi sampai 3 kali.